ka LS Imli Film Production haka arfu praterik ujelew kan penlait pejba eka film khasi kapal ai kerteng terha haramuna cinema hall bernihat man kasina du kapor 4 baje hadu san baje janmet nakal yang kino penyai kini ka film kilabu ka jingkerpat iki pejba bakin ai ka jingkersan ka papurai kini ka film daga balik ben pej kini ka film haramuna cinema hall bernihat tengadan kawai ben petip sapi baik ka film terha on peni pejba haka arfu praterik ben rio arjar saw nanti po bernihat kuma shita yoi te kapor jengka kalong 4 baje babasan baje dengan kerpat pi filman pek kena ngene film bagi kena abadan sap apa watan rubai kinang la syu benda kamba wishibu Inspektor Kordon wat akan dong balaj tang imiau ru ngan wat epi bat penam lanya keti jongkahan ini mau tu Inspektor bon temai saya pikai adukan nu lawan le tang ba tip me umen jongkar risau usaha yang begini hap tang bati ko bari nyai netan bati tang bati silin karga jengem tang bati tang bati ko bari nyalaran ambil ketiye kena kakam jangan kade po kich sebab kich namti ye tu kitrok ke pikam balik pipelan dok dan giba pressure ne hakan ngerkom balik kiri jong high level ne akmat jongahi emdan high level dan low level emdan bahek bahan barok kilong lut kumju ya ti kan ti ba phila khlai